Gospodine Korać, evo danas ovde povod 10 godina postojanja institucije ombudsmana u Srbiji. Kakva je vaša ocena tih 10 godina i da li je ono što je bio i ono što jeste ombudsman u celom svetu, da li u Srbiji koliko sve to ima nekog napretka? Pa nesumnjivo ima. Vlada u kojoj sam ja bio je već razmišljala o tome da uvede tu instituciju koja inače nije postojala. Ja sam čak predlagao da se zove narodni advokat, kako se to zove u nekim zemljama. Gospodin Janković je dao sadržaj toj instituciji. Institucije ne vrede ako ljudi to ne rade onako kako treba. Od nas postoji jedna iluzija da je dovoljno imati instituciju. On je dao sadržaj toj instituciji, moram reći da je vrlo dobro radio svoj posao. Ja bih čak rekao daleko bolje nego mnogi druge nezavisne institucije. Nažalost, on je posljednjih godina se našao na stravičnoj kritici Vučićeve vlasti i njegovih tabloida koja ide do uništavanja njega kao čovjeka. Bukvalno tako. To nije bila kritika, on je optužen da je ubica, da ima nelegalne pištolje i jezive stvari. On pokazuje kako je teško u stvari u Srbiji biti nezavisan od vlasti i zapravo braniti interese građana. Ovo je vrlo gorka poruka za bilo koga koji bi eventualno došao na njegovo mesto ako bi želeo da bude nezavisan. Boji se da će njegov nasilje biti jako zavisan od vlasti i da će praktično raditi samo ono što ne predstavlja neku stvarnu kritiku prakse vlasti. Daj Bože da greši, pa čini se će biti tako. Dakle, on pokazuje cenu nezavisnog ombudsmana, ali pokazuje i hrabrost ljudi da rade posao onako kako treba u interesu Srbije. Dakle, on jeste za ovih 10 godina radi odličan posao, vidjet ćemo kako će biti dalje. Gospodine Korać, u jednom trenutku ste ovdje upotrebili reč kritika. Da li, i čini mi se, ispravili da u stvari nije se radilo samo o kritici? Koliko mislite da u Srbiji postoji sistem koji će sprečavati u nekom budućem vremenu ili se urušava upravo sistem da bi se sa takvim stravičnim stvarima sa ljudima obračunavalo? Imate razloga i za jedan i za drugi sud. S jedne strane, cena koju on platio je zaista, ja koristim jednu vrlo tešku reč na srpskom jeziku, stravična. Znači, čovjek je optužen da je ubica. A s druge strane, pokazuje da neko može i da se suprosti ako ima integriteta, građanske hrabrosti i poštenja. Tako da možete oba zaključke izvući. Nije on bio lak za vlast kao što ni vlast nije bila laka za njega. On je radio svoj posao. Institucije će se očigledno dizati i padati i nama predstoji u decenijama koje dolaze tek polako da se stanovništvo navikne da zaštiti građana zaista mora da je potpuno nezavisna ličnost od bilo koje vlasti i najbolje vlasti. Danas je gospodin Janković upravo najavio da sutra u 12 sati zvanično podnosi ostavku, što automatski povlači i potvrdu toga da će on ući kao kandidat za sledeće predstojeće predsjedničke izbore. Koliko pratim vaš rad i koliko javno vi ste neko ko će pružiti podršku njegovoj kandidaturi i onome što uopšte gospodin Janković personifikuje u svojim radom i aktivnostima. On je slobodan građanin, kao svaki punoletni građanin Srbije, on ima prava da se kandiduje za predsjednika Srbije. Neverovatno je da naša vlast sa ovakvom mržnjom praktično reaguje na činjenicu se jedan čovjek rekao da, kandidovaću se. To demokratije nemate ni slovo D. Znači, što je više kandidata, više je šansi da građani izaberu ono koji im odgovara. Ja ću ga podržati, to je sigurno, čini mi se da izbori još nisu raspisani, ali od prilike priča jasno ko će sve biti kandidat, bit će kandidat vlasti i nekoliko nezavisnih. On najviše meni liči na čovjeka koji bi obavljao posao predsjednika države na sličan način, ne isti, na sličan kao ombudsman u smislu bude nezavisan i da poštuje principe demokratskog društva. Vidjet ćemo kako će to izgledati, on je već optužen da radi neku nečasnu stvarsku, zašto je rekao da želi da bude kandidat za predsjednika Srbije, što je inače potpuno normalno. Gospodine Korać, 2017. godina, Srbija, sama naznaka raspisivanja izbora u javnosti neko očigledno svesno diže tenziju. Da li ta tenzija može da se kontroliše ili može da izmakne kontroli i da krene u otvoreno nasilje? To se nekada kaže jahati tigra. Izgledaš vrlo hrabar i moćan kad jašeš tigra, ali je problem što tigar može da se okrene, tebe da raskomada, ali može i da učini ogromnu štetu. To je neodgovorno što se radi, potpuno smišljeno se rade provokacije na Kosovu i to zaredom. Retorika je ratna, nema demokratskog razloga, vi govorite o ratu, o tome da će svaki Srbin da ide u rat i tako dalje. Mislim da je ovo jako težak trenutak za Srbiju. Moje pretpostavljanje
90-ih. Mi smo moćni, nas Rusi snabdevaju na oružje, mi ćemo da porazimo svakog. To je retorika koja nema nikakve veze sa evropske integracije, koliko god su teški problemi u razgovorima Beograda i Prištine. Vrlo loš trenutak za Srbiju. Hvala.